ka VPP Rambrai menen ka sni kali ai kijing tho asho SP jangkawas ka sel district ha ka bede ba ki kitam prik badon hapo khapo jang jala mekhlia bar Assam kata ka langpi police outpost ba kamjuru ka umali border outpost ka mana kalen ka sang kala pau ba kin ki kitam prik ki biak satya kam tam ya ka umali ka basipun kam da ka skol ka badan ka tega jaka na kalen ka sang kala kentu ba di ban snano la ka jong ka building kana ba kan ka jida ya ki pai khaput Kemudian kalian dengi the voice of people party Rambrai Jangan Konstitusi midan hane po SP office. Jika jungwan penduk jungi badu SP kalau sakabedi bat ka apu sapu lampi mar ketum ka jinglap jungi kalian jangan party ikat bu piru pajba siam bagani ka apu sapu lampi kamdan ya kabinting kababian ban syong kinongtre nang taru hakabedi bat kinong tring i ba kidang duna ba bat kejinglap jengi kalong ba natu ba dan kani ka apus ka long sya ka jingsingan ya ki paradok prasnam jengi ki badan hotel nomor gede gawe na ki caka ki ba dan pedang kejingi ka japut bat ka jelasang sumbai ka ba penengo ini kalong ba hatu mentah kajing cak ina kunsuat jong ketiga opus kaba kidang don sibun ke kijing duna ketum kajing lap ke dungi but let's say kapenlong ya kipajba bakin sa ha ka undum namar ba kum kajing kwa kajong pajba hi kalong ba ketiga opus kan long ka opus ka bakhan namar man kapur julap ba nakaliang jong Assam keju pendik ikinong senong hotel. Dari dah kajing don jong ketik opus ikirmen ba kanum don su kanu kajing saknyon ben na kajing saknyon ben ya ki parado Islam duni. Dari kabapan mengo kalong ba kajing don jong ketik opus ki la sui ba kalong tang kum ka kajing bukai kaba undi mentai namar ba kajing telap se ha kalian jong ki nongtrei bat kiwei jingdam kam jong ketiga opus sina kalian jongi mulai yo banyak klan sibun ki bat SP ke na kalian dulu ong ini ba kidam sibun ki jingduna bat jing bombiang bat na kalian jong ka office jong SP nong ni nong stan kila ju tepat berabor ya ka sokar bahkan le ya kebetulan kam ban penha ban penfan ya tik opus sampai hadu mensa kadang long hi kunni kunju te ngilayo ru banyak keren hakabedi bat ka skim ka ba lapau hakilap pakai kubor ya ka ba nagalyong MDC jong Rambrai Jangam konstituensi ba bajo penguru ila penpau ha district council ya ka sanction ka ba light ho lak na kamenta ka building jong ketiga opus Andre kabapen mengo ini habang ya kenduk pada SP